Mentela kam biagi non travel don kam tang ke dolbar snong, ke dolbar raj dolbar hima di tang kita. Lada kita gelai dolbar kita yam don jakar jual pat jadi. Magi jakar tiga tu di kat sebapai kat sebalik. Isi yo khobor baik tangi benami i ki bomlong legal hi nakaliang jongi ngin penpai no sigi jakar ki bakiwan. Iya yang teh po snong seorang ke jongi. Kal barang mi kesingi i baki nang buan ke nang jelai kini ki brio. Kebeli ki parlok hakasur jeng ki pai ba ke balawan rak do potran media menta kasni ngadan hang ne po majai banwan rak ya kasur jeng ki nong yalam na po kahima sora bat tunjuk kahima maulong ladang akdau kini ki atli ki hima hi ki dan ki snong ki ba kinong snong hi ki labun da ki bar jela te ke ka ban nak liang ki ni kinong yalam snong hi ki dan bat tunsko shaki so ba bane ne bat ni hakane ka kupot Na kaliang kahima sora kapan pau ke jeng sngo borom bar ke jesongo sibun ya kani ke executive committee jong district council ka bamenta namar klasim me kani ke senja ban slok bat ni ki khli no singsa ibabun gibadon ki kedaukti ya gihma halor ka jingroy jong gini ki khlajan ha kani ka jaka kamajai ka badai ka benta jong hima sora tenda kum mangi na ka por dai mana dai ki breu jong itu fi ni ka daw ho babun ba unon trebar song yawang ne majai dala hiar ken pusmen na kaleng diskonsil ki bakam try dai ki jongi ila kam no ki kedaw balai ko siem bia jaka kan ni kharu te beding gan ni nyong kedaw ka tang kan biyo ni jar ka tang dai jong khasi to fe ta ka dai jinge na kaliang ka himalay kakarpa na paro kinong song snong stakeholder produk prasna na dangi mut ban jelak harit ya kini kinon treba bagi roi pun tang prameng ngimdai tfi banlong pinong yasya gini dai ki lada ka district council ka permi kano notification illa kata klaim notification jong district council kalau bi anjing ban namar kum makalong tang namar bangim ai NOC ki non tribal hawa hajar afwa da kum ba sis patam ki non tribal ya faiki singi apa haikon bangim ai NOC handang ma namar balai ni kwa kahima bagi produk prasnam jungi kenroy ha ka khai ka patang ha ka juk ka pakheb kam jam ta lada segini ki kam nang khon nang khai ki business ki khai patang gitu kan wan sim kabu dik wai pat ki jai mrio hai ki brio jungi ken nek kan handai lada ngi khi tang mengi hang ni lalu kum mi jakot hai pung jakot khi nang la saksi tena kata mo ni snow sarong bangi senia ikan ka isi ke betma bagan ya ni khmat rengkat ban ai bor gima ladang ong bani bex ya gidkhar dan non terbar ki boleh bumdai ngila mane ta rengkat diskusi le ladang ile tami ngat bangin long tang gideng sangga ri jengka bidisket ri jengka hima de ka ik daw thrai ba ka hima hi hakani ka dong ka than ka tolot ba kapelong pat kita ki bar jela bakin yo bor haduk bakin dalit akias ne bakin wan ban buhai snong kat bomon hakani ka jaka ani thui pi ka jeng sisa kane ka dei ka bhole ka dei ka jaka ka baus em so raw yo ne sarkar farang da ka bi bujli bat ka sai so pen Sua baru sim so raw simti ni ladan pa ki khar nan trebar ki basong hu bakilong try maki na kata daw ka yengi magini kebelang genuine kumnung inne kum hi hasilong ki bonam kinan tribal kena kamno itu genuine rai ya ki bang suan menen ngente la kam rengkat lang bat ki bor jong ka dis konsil bat ki bor jong ka ang ka bangila bane ka de tang mate la kam ya jak po ladang ibek lele ki manu ban da yin ite kai kelanti ka bagi ma kala ban sim la se dei kane ka senja momenta bagi diskonsil ya rengkat bagi ma yo ngila ban le kata ki non trebar hang ne ka de nadu bakala play kane ki import export word ni ka baki wei pat ki parado prasnam jung na ki wei pat ki jaka kita jong ajak mendiu jung ki wan le mining hang ni wan le business hang ni
Kini kita lagi jong beri. Man pentelun ke kamnya tu. Nama dan ki cap ki baki ne ki treba jeng kimla mentrai. Dan kam kom kita. Bat negara tak ada. Ba ke jembun jong ini nun treba kawan kesan nelak play kan ka import export. Mar enda piti deng kongkai dek ki beri jong ni. Ki baca ke teng le kam. Angai dukan babu na. Kibon basong inun trabar nalay kura jonga ong kasi jong ita ibading ngalong akta ngalahi man tela kam lada ka jai mendeu jing we lo roi kan kre ban cela Tika ipat nakaliang kahimakan le hakabaya de kajing te lakam hi ya kibar jelah hakani kadang ka jing te la kam ke ban jela kalong kom ni ko ladang khang yu ban jela banum te belding te te tamu te ka teng jong ki kasi te kom nong ilai kata kai ka ba phi don jing mut pan ai ba phi de ban le rai ka jemut jongi ban ai ni ap ya ka advice jong ga deskonsil ka kelanti ka senjam bangila ban sim kam gi bukum kata namar kan ni ka ha ka bagi ong ka binamiak bat ka binamiak kalong ka trikam na am do mata kom mang i kom kam trikam de pe hipet ha yodo hipet ha majai hipet ha no ka bi kilek khura trung lesen mi ki khasi jong ke jong a dia lakon otang kata mentela kam biagi non travel don kam tang ke dolbar snow ka dolbar raj dolbar himade tang kita lada kita gelai dolbar kita yam don jakar joi pat jadi di pila ban yathuk kan nuteli kisnong ha pok kahima sora ki bala dap da ubar jelah sudah ki bala bun ki bar jelah apa masuk ra de tang hamajai modon tang hamajai ada sora lunda ni sora ste de tang krishnong bagadon skotam krishna mission kataru ka perkheng ha ke jeng rai ke jam de nu ben nan treba ada kiwai ki jaka ko pedang snong jongi wat kan thai khasi besong khar kim syar ma ai bai kalau ngado kat ka tau dai tang kan ke majai ka ma ongi pi ka dai ka bala long nun kan tin ado shwa ba nyo ki masora de tang tap thôi haga jing sisa te ngaliang jongi hang de te gomolong ro mata idang pha ngidon ko meeting pha sek mata pha le inquiry yakin nong song oh i jule nga husnem rai hau ne husnem mata ngidang sedang menta sai nga khamilen tibal gomnom no hau ne rai September Oktober ga ada ban inquiry berhoi ingin yo report ban submit ko di council hagijing penyak sino jongi ngidon galis jongi nong song tamba manus nem bade kadon gajing tiu ini khamilen tibade bangin lab yegi ai ke bawan buai sino be ai hari ini nong song bapura na do hundai thai wal da long khar isi tom de mar sorda na do man siwa gidon gid khar ong no gid khar khla ja gibla song na do gilai sorda yang man siwa kitu gidon gi pateng jong gi do mata te wat ngir ngimla yang ngir pat kha yang pat long i mai jong ngir pat kha de itu gila don te kom gitu te ngimla ban ong ai hari ngi ha ka jing senchar jong ngim rang khmi len ngi pek ngi khmi bade ya gitu gi bawan buhai sinong khamai ngimai la di kom gitu hapok ka hima maulong hi kat nuteli kisnong ki bala dap daki bar jelah Cepat jalan ke molong mentah te tak sain podrak si. Kuma isya mati kasong umpulo kasong dong dusau ong di hari di haram dari ong rangam mati. Hari kasong khasi tanda yang ada dong dusau. Te kum horom tu khali lang khasi di har. Te kum ga lubia tu ong kali bari. Kum itu gede gihab apa ge jaka jadi dengkan. Tu gihab hari penyak jungi hamrin. Kum balong mentah te kita ngijing kiu jong kiri haga jing long family jong kiri kiu hari ngi pandeng ngim ko am to kelar e kata hari ye gebla don mensiwa mendang ngim ko am to kelar e ko tang ban tela kam ki kumno gendum long di trai khli haga hima jongi hari ngi ko bade ban lab ya kiba dang wan thamai ki kedo meneh halor kini ki yo dei kat nu teli ki yo pok mau long ki bala thau hi ki bar jelah em ki yo po mau long ba ong ban di long yo te tang katu lubia ki ong bagadon yo te oi dukan ki bon tu hari ban ong long yo persya te kumbayu lap ngai se le gori men sim dum don ong jan bir se don kata jing ati jogi jan bir ngam lap hi kata to ga men kubur kata ru ila perlong peran song tu hari gombolong mata te tang tu hi hari po se mati te katur ga dong long ga yo gi pet khami jongi hi tu ni penya jong office sudah molong ti hakanu ko kom pat ma khan yo jing bet nak snong pila ban thau yo em kata phi gombong le pet khami thi ga yo gam don dan rai kijing jadi dukan joki kumidong song tu kadon te habadon ki dukan tu ba long ko balong rumah tak ngilai kali
ibu jing namar ngi jingai ke balik thi lek pen ngi tangi dia thi itu namar kembalong mata unong di khasin tu 4 don si ngo ma kini kiba lek yo hang hakani ka kiba seng yo hang tei kidon ni trading license ka kahima macua kidon hadin tu hagal yang nangi ngila pendu no la slem na du snam ar hajar khat koi khat ar bakala ngila pendu no kali yang jongi ke isi semai mentali dengan 4 ai wa dai we no si barit tu pan mi wa di ai barit tam ni barit tu 4 le habis ada begitu nang buah senong ni khala ajak gomong no mo nang travel ya kan ur kompat ma ka senong ka ngap na markim dan wat tang trading license ro kala long bi an ta ta macua jing sya na kali yang enforcement lawan wi na port support yang tip ai jing lat jing sem ki teng laju ong ki ba wan de soba pentip yang yu ba office na kali yang ka senong ka council tang isu thu ki juan kan ra ka senong pat kale i kali yang jongi sulej barabor ban khang tu di pen i tai jing yang ini merukom jongi ti ngap pentip sport council stay ban yo bi tai lang deh ya kahima ka ju wat jing tip nam halor ka jing yo jong ki barjela ban snai ka ti ying ki bahe ban kam trai ki ini lawan na kali yang jongi ni wat di yang tip ma na du mensa ka don am gum kata na du macua ki don hi hakan ur kom ka hima pa ka ngap am daktif kata na warna lady ada song ni ka office mata dang asam siteng te balong menta de ka to ni reli ki ayu ngala lai hi ban jurip itu jaka tinggal kali ke jongdo kan jaka jongdo kan yang laju itu tu coba baik ada jongta yang dapat po register registration ni wandu no molong him de ba register gitar wandu tas nong hi kata aku sendiri to compare menta nani sa kamat kermen ba nginle ke budang kam don amma kan ka jingle benami hapo kahima molong hi kata te ngatarai na kapor gari ke judon ni ngam tarai bukan kan nomdon rei kan don baik selong bah hadu kan don ngam dak bahai kata rei kata de melawan lai magi jaka di tu de kat sebafai kat sebalik isi yo khobor baik tangi benami kata te ngam melawan ong kata makat kong gajinya kran jini naduk menedeng kapan pau syai bakan ka bor snong hakani ka bor himahi kede ka bastalat tam kai ka bopden ban ong halor kani baki yo pat di bar jena banwan buhai snong lek man Igani ga bentangan keren ru ngam nang suban ong mentakan ka pora mar ngang dak susong sen ni office arang sudon mentan asnem tam ti ngala persyang li jor ba yung bor badit na wanalu ngasong ni persyang iban te lakam mita hari gani kam detang mentah bi nadu mesti hagi por maswa lasdang nadu sedar barim maswa lasdang tertentu terai kembalong mentan ni semi lenti hari jeng rekam jongi ngin le stom kat bala ni sistem punuban la pendu jai kemudian hi kadang kejing sim ting ru naka leng ka hima mau long hi hak bai dei bakini bat ka kendet benreu pat kat haduk menta pat kata ngam nang ong namar ban kali yang jongi ti barabor ngapo office ngaju ya keren ni kata pangi bangin le umta ngin le umta tin rei don giba ikam bala ya chamat don giba dak sateng ti kom kita ti kam Hisham ting amma ban pentrek kam ki bor sinong haki thain ki ba bun ki barjela feel daya trei te kam sem jing susem jing de kata rukom de kirhar ke nong gem numbi hamat jongi kebae kalau puan bi di kita sinong deh ada kata jing rei kam don jing ban yu khala jai kam don jing jing kalau ka bai takhu manga hi para mangi par ko kagni kajing keli jungi kidukan babalai kini kidukan hang ni kiyo ban syong aba ladon layu iya kajing kanra hang ni hadukan balala baki woi par kijai benre ki bomde ki khasi ki layu ban syong dukan hakini ki jaka hamajai nakaleng ka hima kala ai ka jubab kalong ba kidai ki trai khasi kidai ki khasi hi ki ba ai jaka ai wai yaki barjela bat habaki nakal yang hima ka jubah habaki lawan ban inspection kambut kimi be deki khasi syakmat kata ka jing ka baki pupau nakal yang ka hima dan nakal yang jungi ka seng ila ai ka jing mut ba ya kani ka benta kala dei bandan be da ka jing khot ya ka jing yalang no khot ya ka jing yalang ban ya pen be bat ban nakal yang si konseru kala pan pa kidei ban pa ya ki kot kisla ki basya jong kita kitrai berkuju jong kita kinong syong dukan hakani ka jaka te halor kini ka jingrum kertep ki mederi pilayu i bakan ni ke jaka hang ni kade ke border area kabaya jan ber ka Bangladesh pat na ngila kerja ru bakan
bakadon kajing ma ka bakrau lada nakaliang jong ki hima hi kim sim ya kajing bakli kumno ban sim ya ka jingkhen ban sim ya ka jingkhen ya kini ki wei pat ki jai benre ki bamde ki kasi namar bakin da kajing sim kajing khen jong ki bakin lap kenya kita ki bre ki balong legal ne ki balong illegal kata kadai kabangi pasat syakisnong baki dei ban sim kerki no ya ka jingkhen bat baki dei ban airu kajing pensai sengi bakat nungut hakani kisnong majai ladon kita ki bre let's say ki balong legal kin ajing khen yangi namar ki bamlong ki bamlong legal hi nakaliang jongi ngin penpai no sigi jaka ki bakiwan pi hadian bakadon kan kajing hanrabar jala po asam ngila UI ba nakaliang ka sarkar jala ro kala penmi la ka jong ka an la ka jong ka notification syaki DC ba syaki SP ba fair nakaliang desok konsel lo kala penmi la ka jong ki notification syaki rang ba snong la ni syaki nong sensa snong ring UI ngiya yang tay po snong seorang ka jongi kan barang mi kisngi i ba kinang buon kinang jelai kini ki brio kamtam ya ki jak benrio muslim mo namar kum bakalong kum bangitip hi ka basai kalong ba po jala asam ta i khanra ya ki tu ki jak benrio te nakaliang jongi ngimla sa dei nakata daw nambar bangim don syu ka tu gajing sanya ya kita kibor ki badon haka ain ken nakata kadaw ngisim ya kan ni senjam ban mi sakman fi ka ka jing senjor ka bang yu imenta mo kini ki haka jing i jong i mentang i ba kini ki brio ki bawan nabar ki wan kum kinong belah ndah bangi hak itu ki kendak sni ngila lek ban kharai kini ki brio ngilap baka ka kot ka sla ka ba maki ki don ka di tang work permit ka ba kiswile online fi katu kadi ka ba ngilong ngi kia ba nomor beli nak kata kada hak itu kendak sni ngilek biang sadres konsel balik kentu ya kadres konsel ba kini ki brio berkhat ki di bendon ya ka level license kabala itu long kabala isu da ka desa konsel tina kaliang desa konsel la katu si ka bangilai lu kila ai ka assurance la ni ka jingkular yang iba ken buat dian no hi na kaliang iam hatu ka si iam jongga level lu ila kular yang iba endala biang endak hakini kendak singi ki bansawan ngin saya trailang bat ka office jong i ban pek ban le ka badon kam hi hadu mentahi kalong hakipor ki bala lek iyo ban kam tambalong imla ban pensisa he fi mo namar ba ngikam hashtag lenti ngilap haki kali te na bangila syak kim dan kot kisla ki babiang te ngila sube ba yake te ban pensisa tingin umla